nimucukura impavu. Go and dig the ditches. Abantu bakunda kubona abantu bakabagira amashari. Nawe wacukuye impavu. People are jealous of others. Why don't you dig a ditch? Hallelujah. Amen, amen. Bene data ntihazagira ukubesha. Let you be deceived. Nubona revive ahantu uzashake kumenya altar y'ahantu. If you see a revival, know its altar. Uzashake kumenya altar y'ahantu. Know the altar behind it. Uzabishake uzasanga altar ifite imbaraga. Find, you see that the altar has a the weak power. altar will buff weak people. Igicaniro cy'intege nke kizabyara abanyantege nke. A weak altar births weak people. Igicaniro cy'intege nke A weak altar kizabyara abantu basinziriye. Ariko abantu bacukura impavu but people who dig the ditches bazabona amazi. they will see the Ariko water. amazi ntabwo Imana ishaka kugaspia. Dukeneye amazi. We need water. Yohana 4 John 4. Yesu ahura n'umusamariyakazi. Good. Arangije abwira umusamariyakazi. He told the Samaritan Uzi ko woman. yagiye kumutegereza. He went to wait for her. Wari uzi ko nuba gutegereje Do you know he's waiting for you kugira ngo aguhe amazi rata. so he can give you the water? Ariko inshuti yanjye, haleluya. Ibi bihe bya nyuma umuntu uzajya kwiriba abandi baba bararunguruka mu bindi akajya kwiriba azabona ubwiza bw'Imana. These days, if you are looking and you go to the well, Yesu aragenda yicara kwiriba. it means you Ahura shall n'umugore not ugowe. and he met a very. Bene data itorero rirarushe. The church is really weak. Itorero rikeneye ko Yesu ariruhura. The church needs Jesus. Uyu mugore arasemboliza itorero. Arasemboliza umurimo w'Imana. He symbolizes the work of God. Haza umugore w'umunyedini. And a religious woman came. Araza ndiho ndavuga amazi. She came, I'm talking about water. Arangije And then aratangira kugisha impaka Yesu. Dore babaye abanajua. Imana idufashe twemere Yesu atwigishe. let us learn how Jesus can teach us without us compromising. Aramubwira ngo Yesu, And she said, Jesus, twebwe ntabwo tuvugana n'abayuda. we don't speak with the Jews. Ibintu byabo by'inzangano byateye abarokore turabisezeye muri iri We teraniro. are done with those things of Ariko refusing. wagize umurwandebe muntu mwicaranye umuguti ntabwo ubwami bw'Imana bwakorera mu macakubiri bwakorera mu moko bwakorera aho abantu bavuye. Ibyo bintu turabyihanye. Ibyo bintu turabyihanye. Amen. There is no way the kingdom of God needs dinner. There is no way the kingdom of God can work in hatred, in divisionism. Turabyihanye. We repent of that. Turabyihanye mu We izina rya repent Yesu. in Jesus' name. Turabyihanye mu izina rya We Yesu. repent in Jesus' Aravuga name. ati twebwe ntabwo tuvugana n'abayuda. So we do not speak with the Jews. Yesu aramubwira ati And Jesus told her, afere ndimo si y'abatavugana. I am not in that category. Afere ndimo ntabwo ari y'amadini. I am not religious. Ahubwo igihe kirageze But the time has come. ndetse kirasohoye It has come. ubwo abasenga data That those who pray to God, batamusengera kuri uriya they will musozi not pray from that ahubwo mountain, bamusengera mu kuri but they will pray in truth. no mu mwuka. Spirit. Yes, Lord. Aravuga ati mugore They say, woman, wajya kuvomera